musidɗo kaccu ko lekki kono huɗaɗo nyawdorta. Meɗama yewtede yo andintinne waru hoore accali ko waray en accaɗa itede e yewti sukaɓe ɓen e gandintinni siɓɓe yiɓɓe min añata hoore amen kono min andintinna yon ko fewndi kon. No andiɗon non hanki Mamadou Lamarana Diallo woni ko sahi binna T8 en halani jama on nedindin ko renagol dogi laawi no ɓuri darti maayi en andiniɓe yarugol wa doño daɗa no ɓuri wuggorgol wa piyo maaya kono sa haalani pulaku ngu ɓe famata. Mi andintinna on tun mi famina on kadi ko curki kinni yite ngen no ley tanke on sanzali ɓe sanzanta on sabuna laamu tinde take koyo becce faale non sonjay wonki. Mi andintinna on en lettike en sonjike en sokama en piyama famen sen jaɓali famugol en wona e sabu gaño politicien ko woni kon noddude goto ala ka leydi ton société civile force vive goto ala ko leydi ton kono non ay ko welata neniraɓe men ɓen koko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe warete kon wulline yoɓe jokku ɗum sina ɗum hande pullo fuuta duwama heɓude hakkil tan Lansana Conté wara ɗen wullina ɗen tan Dadis Camara wara ɗen wullina ɗen tan Alpha Condé wara ɗen wullino ɗen tan Mamadi Doumbouya kadi haɓɓito ɗen enen kadi ko enen warete wulline tagaɗo yo heɓu hakkil kala joma ɓiɗɗo joma faamu tawɗo ɓiɗɗo mum no yurma ɗum haysi lagine welatama ko heɓuɗa ko yo yurme ko on ɗum darti joma finkari ko on ɗum darti joma gaz lacrymogène. Mi andina o nde ñalande nde force vive noddi le 5 septembre 2025 jogite ɓiɓɓe mum ɓe aynite ɓengureji mum ɗi haɗeɗe e yahugol darto laamu sabuna lagine wana axe tun jeeyi wana T5 ma T8 tun jeeyi i message ji welata on kono hay wulluɗon si ɓiɓɓe mum ɓe warama goto dankota kon sabuna hay goto intervenata e fimum politicien ɓe ɓen koye hoore fenande ɓe woni. Mi andinama rena gongol no ɓuri ñawda gongol e meɗama hollede piiji buy ko feƴƴata ka leydi men. Allah no wondi e wakkiliɓe ɓen kono ko marɓe ɓen feere no daɗira hay nokku ala ko wiya darto ko waratama hay darnuɗa julde yiwɗa ko waratama kon sa juuliɗo ha amayi ko a wari hoorema tagaɗo ko waɗirana hakke ko miji tora sa yangike noon a anday fi aduna menen noon meɗen tawa e ɓattiɓe laamu ngu min wolanta on fenande ɓe wona contre mon kono noon so woni contre laamu ngu wona e contre mon. Donc dandugol hoore mumgol no ɓuri warede nden par ce que si a warama haray a perdi wano kum Paikoun ɗo ɗum warama hande wullama ka maɓɓe c'est fini ɓe wi sa walori ngal beccal ɗo ha ngal muusi si tawi na a huɗaɗo a walora e ngal ɗa kadi ko ɗum waɗi si Allah waɗanma piiji ɗin fof ɗiɗi gite ɗiɗi noppi ɗiɗi piiji fof ko ɗiɗi Allah waɗanma ko fita soñjo. Wassalam.